Ndabaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV, muraho. Ndashuhuje abantu bose bumva ubutumwa, abantu bose aho muba cyangwa se aho muri mu mpande zine z'isi mwumviriza ubutumwa shikiriza. Uwiteka Imana nabagire neza, kandi Uwiteka Imana nabahe iby'umutima wanyu wifuza. Ndazi neza ko mwifuza byinshi, murifuza byinshi cyane, mushaka ko Imana ibagira neza. Hari ibintu mubuze muri mwebwe, ariko Uwiteka Imana nabahe iby'imitima yanyu yifuza. Uyu munsi ndafite icigisho, ngiye kwigisha ku cyigisho kijanye n'inyambarire y'abamama n'abakobwa b'abakristo. Haleluya. Mwene data, kino gihe tugezemwo, tugeze ku kirengarenga cy'isi. Isi irimwo irarangira. Murashobora kuba mutabireba kubera ko mubona abantu baja mu kazi, indege ziragenda, amamodoka, ariko mwibuke ko no mu gihe cya Nowa umwuzure warabateye, kandi bari ko barakora, bararongora, barongogwa, baja mu ntuza, mbese mu birori, abandi basambana, baja mu bubyiniro, bakora ibibi bitandukanye. Umwuzure urabatungura. No mu gihe cyo muri Sodomu na Gomora, mbese umuriro waje ubatunguye. Bararya, baranywa, mbese bakora ibintu byinshi bibi. Umuriro urabatungura. Kino gihe tugezemwo ni igihe cy'iherezo. Mwene data, ni wirebe wowe ubwawe ukuntu uri kuragendana n'Imana. Ni wikontorore, wongere wisuzume, wongere wirebe ni gute urimo uragendana n'Imana. Kubera ko benshi bagira ngo bari mu nzira ifunganye, naho bari mu nzira ngari, inzira yagutse. Bene data, inzira yagutse niyo benshi barimo baranyuramwo, ariko mu nzira ifunganye harimo haranyuramwo bakeya. Nimusenge Imana, mubaze Imana ni iyihe nzira muri ko muranyuramwo. Musenge Imana ni bihe bikikuriho Imana ishaka kureka. Reka ndakubwire, buriya iyo ijambo ry'Imana riguma riza rikubwira kandi kakubwira ibyo uri kurakora kubireka, bese ugakomantaza umutima wawe ati Imana izaza kubimbwira, nusenge Imana kugira ngo ibiguhishurire ni biki Imana ishaka kureka, kugira ngo uze uronke ikibari cyo kuja mu ijuru. Kuko bene data, abantu bihindura, abantu bifata uko bashatse, abo bose baracari mu isi, ntabwo barayivamo. Bishatse kuvuga ngo iki? Nuko bavuga ko bakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo, ariko iby'isi ntabwo barabiheba, baracabikunda. Reka dusenge hanyuma tubandanye. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima, ndaguhimbaje, ndagushima ukuntu umwami Yesu wongeye kungira neza, mwami w'abami. Ukaba unyibutse mwami aya masaha, ukaba wanyemereye ko mvuga ibyawe. Mana, ndakwinginze umwuka wera kugira ngo amfashe. Data wa twese, ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka ijuru rize ringote maze rindinde. Urakoze mwami w'abami. Ndakweretse abantu bawe mwami, ugende ubagire neza.
ugende ubafungure amatwi yabo n'imitima kugira ngo Mwami Yesu Kristo amagambo yawe bayabike mu kabati k'umutima. Haleluya. Ndakwinginze Uwiteka ugire neza umuntu wari wese ari bwumve ano magambo yawe. Urakoze Data, sabye nize kuvyumvishije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ku muntu ari butange no video muyimare. Ego ndazi ko abantu ntibagishaka inyigisho ahubwo bashaka ibaryohera amatwi. Ariko bene Data, kino gihe tugezemwo ntagari igihe cyo kurya ibyo kurya mbese biryohera amatwi, ahubwo ni ukurya ibyo kurya by'ubugingo. Haleluya. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kureba imyambarire y'abamama ba Kristo. Turabisanga mu ijambo ry'Imana. Nahora ndabyigisha, ariko uyu munsi tugiye kubirebera mu ijambo. Turasoma Timoteyo ba mbere igice 2 ku murongo w'9 wonyene, umurongo umwe wonyene. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye. Aho muri ko murahumva, ndagasubiremwe aho kantu ngo kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagenda n'isoni, badahugumba, kandi badashazisha gutsiba umushatsi canke izahabu canke maragarita canke impuzu z'igiciro kinini. Kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye. Aho ngaho niho nariko ndashaka, ariko ahandi ni kindi cigisho nkwiye mbese gutegura nkazacigishaho. Haleluya. Ibi by'imishatsi nzabyigishaho Imana niyangira neza. Ariko uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijanye n'inyambaro abakobwa n'abagore bakwiye kwambara. Ngo kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye. Rino jambo ngo imyambaro biberanye bikaba bisigura ko bakwiye kwambara bakikwiza. Haleluya. Bakwiye kwambara bakikwiza. Mwabagore mwe n'abakobwa mukwiye kwambara mukikwiza. Abagore muri ko murambara ubusa, abakobwa mukambara ubusa, mukambara utujipo dutoya turiko n'agapasuwa, mugafata za Bibiliya zanyu mukagenda mu rushengero. Ndababwiza ukuri, buriya ayo maguru y'ikuranikira Imana ntago yemera ko mwanikira amaguru yanyu. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirabyivugiye ko abagore bakwiye kwambara imyambaro biberanye. Bishatse kuvuga ko abagore bakwiye kwambara mu kwikwiza. Abagore usanga bambaye amabere ari hejuru, hano baharetse, kandi ubwo mukava aho ngaho mukinjira no mu rushengero. Ese ndakubaze, buriya urazi uriya mugabo uri kuragwisha? Uriya mugabo uri kuragwisha ni umugabo w'umugore w'umuntu. Nako ni umugabo w'umugore. Aho ngaho nari ndahavuze nabi. Ni umugabo w'umugore. Arafite umugore. Ni umugabo w'umuntu. Ayo mabere yawe uri kuragenda ujana kugira ngo ayarebe hanyuma mukurure, aca gushaka bice byinja mu bitekereza gutekereze, atekereze ayo mabere yawe, uriko urasambana nawe. Nubwo wewe muri wewe bitakurimwo ibyo gusambana, ariko
kuba yagushatse kubera ayo mabere ari hejuru wanikiye, usambana nawe. Usanga abagore bambaye akantuza agakabutura, ukababona mu muhanda bariko baratambuka mu muhanda, kandi n'ingorane baranashaje. Ugasanga imitsi yarirabuye n'umukara, amaguru yabo, imitsi yabo n'umukara, ariko acagerekaho n'agakabutura cyangwa agajipo gatoya ngo arimwo aragenda mu rushengero. Abantu batamenya ko banashaje, abantu batamenya ko banakuze. Ayo maguru ko mutayerekanye mukiri batoya, imitsi y'umukara itaraza, ariko ubu mubonye ko mwashaje, musige mwambara ubusa n'imbere y'abuzukuru banyu, imbere y'abana b'abana banyu, mukagenda mwambaye ubusa. Ni mwambare mwikwize, mwabagore mwe n'abakobwa, mwaba mama mwe, mwambare mwikwize, kuko ijambo ry'Imana riri rirabivuga. Uzasanga umuntu yitwa ngo ni pasiteri w'umugore, yambaye akajipo gatoya n'ipasuwa inyuma, kandi ubwo agahagarara imbere y'abantu ngo agiye kubigisha. Bene data, ijambo ry'Imana riratubuza kwambara ubusa, ariko mwebwe mukubitamwo akantu gato mukaja imbere y'abantu ngo mugiye kwigisha. Ese uwo muntu ibyo uzamwigisha azabyumva cyangwa azaguma areba ayo matako yawe? Uzabona asetse ugire ngo arafashijwe, naho ubwo yafashijwe n'ayo maguru yawe. Amatako yawe niyo yatumye afashwa, niyo yashatse. Wabona kandi asubiye kandi kumwenyura ati haleluya, ugira ngo izo nyigisho uri kurigisha nizo nizamufashije. Naho ubari kariyumvira ukuntu ni warangiza kwigisha aho muri buhurire, kubera ko yabashatse. Ni mwambare mwikwize, mwambare imyenda ibakwiye, mwambare imyenda iterekana amaguru yanyu. Abandi nabo ngo barambaye ngo neza, bambare imyambaro miremire ariko y'utuyunguruzo, ku buryo ni kareso yambaye wabona ibara ryayo. Mbese abandi nabo ngo bambaye imyambaro ngo miremire, bagaca bambara uducupa ku buryo ubwo bucupa bugenda bugahambira inyuma, bugahambira ikibuno neza, ku buryo ushobora kubona ni kareso aho inyura neza. Nguwo ngo yambaye kabisa, aho ngavuga ko yambaye neza. Reka ndababwire, izo nyambaro nizikuzimu. Izo nyambaro ntago ari z'abantu barimwo baraja mu ijuru, kuko umuntu arimwo araja mu ijuru ntakwiye kwambara imyambaro imuhambiriye. Akwiye kwambara imyambaro imukwiye ariko itamuhambiriye, ngo ku buryo ngo ibuno ryawe kabisa rigende barihambire neza, barihambire, hanyuma ngo utambuke ukubita hirya no hino. Ndababwire, buriya muri kururira. Umugabo yakubita ijisho kw'iryo buno wahambiriye akagushaka, uzaba umuyobeje, uzaba umushizi kuzimu wewe ubwawe. Kandi ikindi, azaba asambanye nawe, bakwitangura umusambanyi, ngatuyangiye ntago ndasambana. Nyamara izo nyambaro wambaye nizindaya, izo nyambaro ugenda wambaye mwene data nizindaya. Ese niba utari ndaya, ni kubera iki wambaye inyambaro nk'iyindaya? Cyangwa se y'indaya, tuvuge y'indaya uko ni indaya. Uzureba indaya iri ku muhanda, yambara akajipo kagerino, cyangwa se bakambara amapataro, cyangwa se bakambara imyenda kabisa ibabanye, kugira ngo abakiriya nibaza babere kibuno,
barebe ukuntu amataku yahishiriye bayashize mu korogo, bashyizeho mu korogo. Kandi ikindi ndayo ukuntu iba yikoze ku munwa basize neza, hano bashizeho ibitsike birebire umengo ni binyoteri, umengo ni binyoteri. Ugaca usanga ino hose bashizeho amarangi. Umviriza, amaherena yoyo ugasanga ni 3 4 ku gutwi kumwe. Ariko ibyo bintu n'abakristo barimo barabikora. Ntago wamenya ko ari abakristo, nta nubwo wamenya ko banakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo, kubera ko basa nk'indaya, bahambara nk'indaya, basa nk'indaya. Indaya uko isa niko nabo bameze. Bavaho ngo bakaja mu rushengero bambara ubusa, indaya zikambara ubusa. Aho ngaho indaya zavuye mu muhanda zija mu rushengero kandi ziko zirigisha zambaye ubusa. Ese uzakwambara nk'indaya, uwo uyoboye we azabigenza ate? Umugore akwiye kwambara kikwiza. Ni mwambare mwikwize mwabagore mwe. Ijambo rirabivuze ngo kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye. Ntago ari nge ndiko ndabivuga, ni ijambo. Iyo umuntu arimwe arababwira ati ngo ayo maguru yawe yafuke, ugira ngo turiko turagutuka kandi turiko turakoresha ijambo. Turashobora kuba tutariko tarisoma, ariko tuba turiko turakoresha ijambo. Ambara wikwize, ni mwambare mwikwize, mureke kugenda mwambara ubusa. Abandi muriko muratoza abana banyu kwambara ubusa, bakazakura bambara ubusa. Mubura kubahanura bakiri batoya, nibamara gukura ntago muzabahanura ngo mubashobore, kubera ko uko azakura asanga yambaye niko azaguma yambara. Nimba yakuze asanga amushaho ibirangi niko azaguma. Nimba yakuze asanga yambara amaherena byose azabigumana. Ni hahandi uzaca usanga yakubise iherena ku mukondo, kandi umukondo akagenda urangaje. Kubera iki? Kubera ko yamaditse iherena. Ni hahandi uzasanga no ku rurimi yatobaguye. Kubera iki? Yakuze asanga yambara amaherena. Aho ngaho bumuhaye uburenganzira bwo kwitoborera hariho hose yishakiye. Ashatse azitoborera mu kanwa, ashatse azitoborera ino mu mikondo, ashaka sho n'amantuza abiri mu mikondo, nako mu mukondo, kandi agenda urangaje. Amaze gushaka iherena ntago azaba gifutse, azaca afata mukondawuti, afata akantu gato yakagera hangaha, yambare kagira n'ikabutano cyangwa se ijipo ayigeze ino. Yerekane mukondawuti n'iherena kuri mukondawuti. Ni mutoza abana banyu kwambara neza. Ngo igiti ngo kigororwa ngo kikiri gitoya, kimaze gukura ntubu kigorora ngo gikunde. Ntibibaho. Bene data, ni mwambare mwikwize, mureke kwambara ubwo bukareso. Muraja ngo mugiye ku mapisine, muri abakristo, ngo ku musenyi, mukagenda mukambara udukareso, mukambara n'udusutiya, amabunu ngayo ari hanze. Mukavuga ngo umukristo wambara ubusa, murambara ubusa. Mukagenda muvuga ngo muri abakristo, ayo maguru yanyu mugenda muyerekana. Reka ndababwire, haraje ingwara ituma abantu bose mbese bose, n'abahambaye abakomeye n'aboroshe bose bambara agapfukamunwa. Indwara ituma abantu bose bambara agapfukamunwa. Ndakubwire, buriya ayo maguru yawe wanga kuyapfuka, buriya hoza ingwara bakavuga bati ngo mupfuka amaguru. Nta maguru wasubira kubona hanze.
ariko batandwara iraza mugenda mwanikiye. Ariko ndakubwira, niba udashaka kwanura ayo maguru yawe n'ayo mabere yawe wa mugore we, ndakubwije ukuri, Imana izayakwanurira. Niba ubona ko bikugoye, niba ubona ko mbese biriko birakunanira pepe, Imana izayakwanurira. Buriya nimba iriko irakuzaho, tangura wanure ayo maguru yawe, ugenda wanikiye no mu rushengero, ugafata n'udukweto dushinze ugakubitamwa agakabutura ngaho badi no mu rushengero, ukinjira ukicara, maze mu kwicara kwawe ugaca wicara akaguru kamwe karahangaha akandi karahangaha, kugira ngo pasiteri arimwe aragira iki, arimwe arigisha umwereke ikareso, hanyuma mu kwigisha aca yinjira mu ikareso. Ndakubwire, niyo afata iyo kareso yawe akayishyira mu mutwe, icyigisho azaba arimwe arigisha kizaba gitaye umurongo, kizaba kigiye neza, kubera ko icyo cyigisho ni kareso ntaho bihuriye. Azata umurongo kubera wewe, kubera iyo kareso agiye kwanikira mu rushengero. Nyamara mu rushengero ntabwo banikira y'amakareso, mukwiye kwambara mukikwiza. Abakobwa mufite ingeso mbi, muragenda mu rushengero mukagenda mwambaye utuntu dutoya, mukwicara ngo muriko muramanura, ngo muriko muragwana no kumanura, ukamengo hari umuntu aba yakubwiye ngo ukagure, uba wakaguza ugakunze, wagera mu rushengero ukaza ugwara no kukamanura kandi ubwo ntikamanuka. Muze mwambara mwikwize. Abandi namwe murafata tujipo dutoya, mugaca mugenda mugatambikiza. Niba haba hariho abaririmbyi bari kubaririmba, abasore bari kubaririmba, ugaca ubereka iki, ikareso. Bari kubaririmba bakarimba bareba ikareso, ku buryo n'indirimbo bari kubaririmba babura n'igice gikurikira, kubera ko ikareso yamaze kubaja mu bitekerezo. Amaso yabo yamaze kuba nk'abantu, nk'amaso y'abantu banyweye inzoga. Kubera iki? Iyo kareso yabagize iki, yabajimije. Mwambare mwikwize, mwambaye imyenda miremire, nta muntu yabona ikareso yawe. Abandi nabo murafata amabere mukagira iki, mukazamura mugaca musigaza ahangaha akabyimba kabisa, amavoka uri kurerekana ko amavoka mbese yeze. Ugaca uvaho ngaho mu rugo ukagenda mu rushengero, amabere yawe ari hanze, iki cyose cabyimbye cagiye hanze. Hanyuma wa muntu arimwe aravuga ubutumwa disi, agakubita amaso kwayo mabere, acagwara ikizunguzungu. Ugaca usanga mu ipataro yiyononyeho kubera iyo sumaku kabisa y'amabere yawe. Isumaku, mbeko mwibagiye ko mwebwe mura isumaku. Muri sumaku mwabagore mwe ku bagabo. Iyo babonye mu ntege z'abagore abagabo babonye mu ntege z'abagore, baca batangira kugira iki, kugira ikizunguzungu cyo mu mutwe. Baca bagira ikizunguzungu cyo mu mutwe, kikabafatira mu mutwe, kigaca kibajana no hasi mu ipataro, kikabamarirayo. Kubera iki?